Gebiar Seni Budaya Tayub Panji Laras Lumajang, Jawa Timur. Ingkang dipun tunjang meriah cahaya audio sound system profesional pimpinan Cak Imam Sabi Putra Daerah Sumber Suko Lumajang. Berkolaborasi dengan Bunda Multimedia Video Shooting Entertainment pimpinan Abah Haji Kodir Putra Daerah Tempuran Bantaran Pro Linggo. Ingkang dipuniringi karawitan Panji Laras pimpinan Bunda Sriani Karangsari Sukodono Lumajang ujung tombak di lapangan Mas Junet pribadi. Ingkang dipun hadiri pengendang andalan Jawa Timur Cak Bambang Angling Dharma. Ingkang dipun tanggap 6 serangkai tuan rumah sebagai tuan rumah Cak Usman Putra Kali Semut, Eko Putra Kali Semut pindah tempat Sulam Suheni Kali Semut pindah tempat, Abah Haji Nur Hosen Kerasak pindah tempat, Ki Lura Lahin Kertowono pindah tempat, Mas Budi Hermanto Putra Kilura Lahin Kertowono pindah tempat wonten ing desa Kali Semut Kecamatan Padang Lumajang. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, ingriki kesenian tayub jawetan atas penyunipun 6 serangkai tuan rumah. Sedoyo ibu-ibu waranggono artis Lumajang supados menonjolaken joget tarinipun kairingaken gending Jula Juli Panji Laras sumangga. Hadirin yang berbahagia, selamat siang dan selamat berjumpa kembali di sini keluarga besar seni tayub Panji Laras pimpinan Bunda Sriani Karangsari Sukodono Lumajang. Ujung tombak di lapangan Mas Junet pribadi dipuniringi pengendangan dalam Jawa Timur Cak Bambang Angling Dharma. Ingkang dipun tunjang meriah cahaya audio sound system profesional pimpinan Cak Imam Sabi Sumber Suko Lumajang.
berkolaborasi dengan Bunda Suting pimpinan Abah Haji Kodir. Ia datangnya dari Patempuran Bantaran Probolinggo. Ingkang dipun tanggap 6 serangkai tuan rumah, di antaranya Usman Putra Kali Semut, Eko Putra Kali Semut, Sulam Suwene Kali Semut, Abah Haji Nur Hosen Kerasak pindah tempat Kali Semut, Kilura Lahin Kertowono pindah tempat Kali Semut Mas Budi Hermanto. Kertowono pindah tempat wonten desa Kali Semut Padang Lumajang. Ingkang dipun iringi Ibu Ranggono ning Erni Probolinggo ning Hamima saking Kutha Jember ning Umi ning Feni saking Kutha Lumajang, berkolaborasi ning Soliha yang datangnya di kota Probolinggo ning Sulfiana ning Risma, ada ning Sinta kolaborasi. Iya sudah. Tentara Republik Indonesia. Lelo lelo mula panjilaras, muga terus jaya. Tanggal 17 Agustus iki hari kemerdekaane bangsa Indonesia. Ora sandang pangan segera kewarasan. Indonesia merdeka cak iki dudu oleh dia mula direwangi bertempur berlumuran Lopes kontol Paris gotong royong nyambut gawe. Pancasila iku lambang negara kita, mula duweni maksud alimang perkara Murah sandang pangan segera kewarasan. tukar lan padu cak sedaya wis gak perlu, mula sing tak jaluk ayo kita bersatu Lopes kontol Paris gotong royong nyambut gawe. menawi lepat cak Bambang kulone disepuro, menawi wangsul sampun Bapak Ibu sekalian, ugi sedaya perundangan ingkang sami kita hormati. Sugeng siang sugeng pinanggihan. Ing mriki seni tayub pelangen beksan sampun lumrah lan kaprah. Menurut titiwancinipun Siti pagelaran saderengipun tari jaipong utawi tari sambutan badhe kita wiwiti. Ngaturaken dumateng sederek kita selaku pramugari. Kula ngaturaken pramugari 4 kabupaten Cak Asmadi Makadam.
Katuri menonjolaken joget hari ini pun dipuniringi gending tetap Lola. Dua tamu sederek kita semoga menika wedal dipun layani. Nuwun. Mae gundul di, montang di tau sa gundul ronto diri. Jak benar mikire utang. Ngorak. Lali-lali sekarang aja lali kau aja panik. Ngemik witi nyami witi sinden sandoning pratangga. Aduh sayang, karena kekeranyang sangale, senyang sangaranjak nangka dulai. Benarena hika posan, ika posan, bolan hatika ngerengake. Aduh sayang, aduh sayang, tak ngelake senangka selak putih keratan tak kerabe sebentik kadu jebak mate masalah setong kak Aduh sayang, aduh eman, terbeda aja nih mon, kadung ketut terbeda daripada aja ngamor teroneku antar depaga. aduh eman, aduh eman, kelamun gening minyak mon minyak Oke, terima kasih kepada Kang Seninto MC Jati Mulyo Kunir. Pindah tempat di Kaliwungu semua baik hajatnya di bulan Rasul. Kumpul di rumahnya Pak Kampung Jais. Oh, tak positif ya. Oke, kesepakatan 6 serangkai tuan rumah juga ini permintaan. Pertama kali gendengi Angleng Madura Jaya, modune dung anak. Panji Laras campur sari. Ngicung kalau Umi sebelah buat Umi. Umi Suliha, Umi Ami Manja tau sa. Tak usah. Aleng-leng mi, aleng-leng, angleng. Iya, iya. Permintaan Abah Nur Hasin. Oh. Mau lah anda lihat ya. Duet. Ya Jong, Sulam.
Ya bi kakek. Ngabanor Yolah. hasen ba. Badan apa dikalik mak olok-olok bayi. Tiga napa do mak seeto pak. Mau numpak tiga tak oleh le. Apa? Cek beni jeren bula. Siapa perak atanya bani kale. Beni jeren bula. Engki numpak sandal lah perak. Pak engki. Aneka beton benggayan benggay apa? Bengkalan. Oh, jangan gue benggayan. Sengengep. Senep le. Kesengep. Eh, Nompak dok karadu mak tade pedala. apa jolpak le? Tiga napa penta banor hasen. Su, Sokorenta rakabule. Tade gala. sokorintar tadi gagal lah abah. Bula abita aja mobi. Tak boleh. Cangker morong elencak deje. Keluar Wan. Muster. Bula bit banti kata ketemu abang. Rasa kerong bula pak pada beda. Iman bule. Monesaraba bula tadak ngada. Jamak tiga umi panotan bula. Panotan bula. Hale suli hale nyarang ejong mak tegen tiang. Sekelangkong abah. Menterakan dengan dia diri daja. Pelat mirak yang mas. Hendik napa mah hareka. Ya sayang mangga pisang jambu. Matarataan ingat dengan kau lada kereta nasta deja. Jak tretan kali semua. Sekelangkong pangistona banarasen kelaban umi mak pangistona. Matarataan ingat dengan kau lang. Jak tretan kali semua. Mana bisa lah. Aduh sayang, aduh sayang. Materta oning ada tretan sadeja. Bisa lalu pot sapora. Lanjut. Lali bejrane awak nasibe raga. Terak pajer potete morga. Mon kelenang monyi tabuan. Teras derem maka sila. Mantertika seratin lanjenga omor mani manale beni juduan. Benderang kekak silam ojak natika. Sampai leres apet di kelasa. Tanjung Perak
Terus lek ya. Tak nyawer kok lek ya. Nyawer kejung belah. Menekun perak tika sambil mesem Ale Usman Menekin ini kata pelajaran Aduna pele tambah nanyi loh Kelare pote padua Kelare pote Keng padua Jujur masih maturah Aduna pe Tampil ring malo Terus demak Aduna pelek tampil ring malo lain nare pama dua sabar ya lek ya Kekak selama cak natika Kalis menadukan masalah karang Kalis menadu saleh karang Lapur pada etalian Terus natika Lagi ku orang bapak kades alami Terus natika lagi ku orang Bedanya ke anak pengian Saya ampun malam gak sulam suhedi tika aduh jenangisan Iman sayang marilah turilek pujarin ale jalan ngarak marin jalan gila lah Mbak ngarak apa ngarek ngarek ngejung lah lagu yang gue ini keterna soropakanin umi iya kak soropeke nak sorokorong soro peke mak soro korong Pikirna Usman putra Eko putra sebenarnya mak ngapo sangin ring gendeng arapa tak bak debak robar lon iya remangken teka polong umi iya remangken teka polong sayang ya remangken pon teka apolong menterak-terak nyamporong le heke paat dadi maten ale Usman putra
mon perak bule benti kangit ko apolong malah ramo ke apolong sesata rosale Monggo ya sudah terpanggil. naik penang setak tekia kang Sadi Muslim Iya. setak tekia kang naik penang setak tekia ngowan bedus bebena pereng Ali Usman Eko Putra bebena pereng ye. Iya. 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 Ayo Bang Abang Andi. Sedih minggu manis. Jumat lahir. Belum tak tetia. Kare eman ka Eko Putra se tak tetia. Kare todus ka ocak na oreng. Ocak na oreng. Ayo Waranggono. Tak ngira kabelo ngepoleka nangale ena separa lonca do tak kira seburung pole kareti kale Usman do kabule talo coro caye. Iya. 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 Mas Eko. Balik Jarum suntik. Karangasem Tanjung Perak Mapalabuhan Oh. Pekar bulan kai kodo mak setak narentem Iya. Takok tiga kang sadi setak Celelot. ong kue Takotika Mas Eko Putra. Seta ongkuan. Iya. Aku melopot Ya larena mak kekeranyang sang Senyang sanga rancang Celelot. nangka Sabenare
Matur suwun atas penghormatan Usman Putra sebagai tuan rumah yang ditempati tak ketinggalan Eko Putra sing duwe jarum suntik juga tuan rumah sekaligus ibu dampingi sesepuh tokoh terok 4 kabupaten juga calon minggu kliwon di bulan Rasul Abah Haji Mariono sing duwe tebungin jemarin Mbah Eko bubu sekalian karena ini soulmate hopping dari Usman Putra hopping dari Eko Putra Bapak Kampung Andi Putra Raab Bambaran juga calon minggu legi di bulan Jumatil Akhir di rumah sendiri yang telah sudah tampil di pagelaran man ale jalan akan keropok bumi Zuliha ayo ngicung omam mikir tingkat sabia kailnya aman ya bah belum harinya tak ngicung sekali kaki nakal oman bunga deh hari teh temui kok Ya mekai kalak kaki. ya non kaki petek menam duma kare telok Bunda Erni Patein pula. kacokeran Terus mak kekor pinale marin Pak Selawi dong icung marin ya lapar pula. Usman Dumon seneng nak kena kali semut mak maden norok reng rande Ya. pokok rande lah Kok taran ya. le tak kepikiran le maka janjina sayang Untuk Pak Kangkok sayang belolo. Akan pikiran sedang Sampuri Abah Jumat Bedayu sing duwe Selasa Kliwon kasih saking tidak kemancing saking tidak kemancing Bula tera Bunda Erni si along polong ngareng datin tiga janji bulan tak Coba diatur. pernah Ayo diatur salah satu. Duk Risma diatur nak penjoget nak. saking tidak pemikiran Oh pentas lebar panjang saking tidak pemikiran Iya Iya ya iki sampuri kurang situ lip talip Kelapina sampur Pak Suntari tak milur coba pramugari berdeseneng atas boleh nata punya penjoget Taufik bagus dia semati ngabarak-barak arena janji nanti kama Dina Kang Sulam Dina tenang ayo sirkong geser bajat lebihnya bos satu terima tamu tanah apa kekompakan luar biasa pelok siap Bu Dina si Andi Lendu Pariana
koranjeng KPA len tereng rati kira menang makening minyak kira menang makening minyak pun minyak no dumpak oleh dan bonakang sulam boleh sehingga ketika dan bona boleh sehingga boleh ingat ketika rasa tak kelar oleh terona roja nangka terona roja nangka karo pok du bektol malam oleh terona lerne apa kak ngajak ketika aduh jarah ja teteronane ngajak ketika jago lamun noro gula seneng Oh, iya. oleh bulat terokang sulam siaroko pada pekona mati beuna bulat terana ratika mon bungkona rumah jejana blending aki palotan lemah ya saya mon sebile keng kermang edingaki lerni de tretan sebenya beten kaule samangken ambone manga Ikira manga sangale ngala palotan ngala minyak jumpai jalan baju temakang sulam galak lautan ngara sakinas yang dia palo orang kanan bila kermang lek keng bitol ya betul be kelarena duma geger nyilem ya maju temang tore keng bidabit nikah arena seratin kandala malam Manarina sanonto ampun malam Jata kira silaku boleh Pon atina kang sulam suweni mampun seneng Jata kira sepa saborong boleh terona lek roja mondung Ya lamun gelem mae tembek terona lek erne Tera boleh ngajak ketedu Enja
Bagus pangabesna Bagus pangabesna nang dunya Arapa sobung berding Sabuk badingan nyarat tretan aku terselande Terasa lancing cetak onga serta abutok noce Sarang tabutok doce paburuna kapal ngabeng tanto selangan lain ampun kapran aku reng Madura Pokureng Madura Gerap sape sareng belete tangke Sarang balapetaka monca pena bagus pangabesna Bagus pangabesna yang dunya sabung beding Tur sebandun penampilan tuan rumah yang terakhir sing duwe temangan Cak Sulam Suheni asli Kali Semut Padang Lumajang. Kirarena maka kiryang sang Sinyang sangarang Cadadang kene Penarena Cang Usman Putra Penarena Tika Cek Sang Aposang Eka Posang Apolana Tika Jus. Ya. Ya mon sarong lamiri ketibin aja sendi tuku. Lumajang Kota Jalan Raya Pola Sebeda Puto Salong Lamiri tugu najak Muslim Jainal. Jalan Raya Kota. Ada serga sebu lebih kapi. Iya. Ban sampanan le dujengan nengah ngarambeng kang Muslim Jainal talena pancing abekalan reng Kali Semut dujena pernah perabena karena abakodir tokang soteng meler. Eca koncang mak komenena Iya Se koncang komene kopong Tuhan mere. Sang posang tika Ya. Dumonatina Sika posang kemas Mak orang setu Ya, Ibu Dini jauh di bentaran. Kang Marto, Andi. Ayo lanjutlah.
saben hari bulan wae paposan kula posan Oh. natika Soro rebas lesri marompong deje juga kelaren ale duwe penaa Soro abas ring kali semut mompong ki bedeng mun maren ale duwe tinaa cerot kalampina sipote tolak iya Koren sekoning etale ana mon cincin tika ngajak maelang Korang malam Oh. masama mun mina ca muslim jainal rasana penang mun serena lesri nyare sing onde etina areng bini rasana eman nyare boleh ja muslim jainal takok tak pade mimik dulu ayo dimimik jauh-jauh dari pelalangan sing duwe cuma pon 1 Januari di bulan Recep pelalangan dayung iya oh Sarebe jenang kakatonot Somenepka jelenarata Sama jenatika ngajak katemon Red. Mararape mapangistona oleh rokok lesri sokor solet Bermagan mone solet lesri mak matololong oleh norok jan muslim jainal tiga jenginep lamun nginep sokor le duje apolong Bila manca bila tolong Nabur binis mak erong lorong Mereka saja bela mengulang Sama kepon tekaknya bolong Sebanun penampilan dari Jak Muslim Jainal sing duwe tebu 80 hektar juga duwe toko lamiri sarung asli di Jalan Raya Lumajang. Kembali ke panggung pagelaran karena ini ada permintaan dari 6 serangkai tuan rumah. Orang nomor 1 penguasa desa Legundi, Kilurah Agus Muklas, pribadi, sendirian. Yoki Elura Agus Muklas, Legundi Bantaran Talemipun, Timon siga arane ayo bangun Kilura Agus Muklas bangun teksane monggo sami jogetan nikah masalahnya 6 tuan rumah nikah hopping sahabat handle dari Kilura Agus Muklas Talangkong Kilura Agus Muklas mapan bere mapan timur lu tang oreng wa akhirem rempak coba operator anakis kaki kebanyakan ilmun bah aduh bahaya bah bataki mari gelaki Sandi Jumat Kelebun tetep Randu Agung Enti Halik Mister Zahar Rano Logong pidato positif kemarin boleh bos ayo sin toko apa Dua, tiga, empat, barisan maju jalan. apa siam nikah orang sumber pentung kalongku enak
kebahagiaan kita. Benang se tak tekia Ngoan bedus ka beben apere Kare eman basia montak dadia Kare todus ocak na ore Aduh pasera si Andi sampe Ya sayang alam malam Mbak Yomker Aduh pasera abaji tiham nikah si Andi lagi Minin naga orang akan tengah-tengah sabet kiriman dari Pak Dokter Tumar Bapak Purnami oi Lamun angin terus katanya bekil dari muslim nabe gejal Oh, oke. Maringin nomor sam-sam jadi Pak main madega Roma ya sayang mate jelen naon laona nape ombak mak nape angin lamun angin terus katanya nape gajah abang siam dan nape main lamun main mate karoma amena rasa benang melesere maka madura oke permintaan bos oke rasa emang nyare boleh takut ah iya salinono le kena aku Pak Purnami aku udah dikei wis ndak tak siarno perlu nih cuma pun ndak wis no say no lo nang kelu sok yang mulia ke atur sebanun nang dinak kelu jaipongan sak lajengipun tetap sebagai pengundang pendamping promotor paling muda daerah Kedawung Kang Roib saking Kedawung Cak Roib saking Kedawung angsal sampur jai poongan timun sigarane ayo bangun keseniane
Cacak Raib monggo ngriki Cacak Raib saking kedawung gendinge ya biasa wis ano seng kacong oseng mudine monggo iya wis iki hopping sahabat Kalebun kedawong Kalebun bades kuriban Aduh talang kang Raib cakades kedawung Are kiamas are dukiamas halancur are dumaan lancor kang Raib are tiga halancur tekar gulung ekalama aduh talang kang Mas Junihe pok sapok mondeng neser canjunihan apa tampena Umi Zuliha dari Bapak Dokter Tumar. Oke. Dari Marto Andi, ayah kandung Ampung Andi, Kacang Nurbatin. Siap. Dari Bapak Lut Tungaren, Pak Lut. Siap. Oh, siap. Minggu manis dong. Dan Haji Selamat Eko ya. Siap. Jalan kaki. Ya Tuhan, Tuhan sap ya. Kacang Nurbatin. Aduh talang sayangku Galis mana dusare karang duta kelar bula mikire dari Kang Pusari Tija sesepuh Weh apa Abah Tumar, Pak Dokter, Pak Lut, makasih. Alako sayang. Mikir rotang mak tak napona Pak Dokter Tumar. Weh lah sayang kurang sepuh. Jamon kakek warjajo. Kelampin sayang. Booking kok Pak Dokter. Mone mana mak sepung padele. Wis lah. Anitia tini kau lah setak nitia nete bareng salah Nite bareng mak ning loncur. Aduh talang cakades Kang Raib kedawung. anitia tini kau lah So tak lagi kajumnya gula terot si apolonga
Umi Zuliha. Lagi hati kau setak lagi mana tak oleh tenek kau bapak rakyat lagi secucu Tak oleh laki sejujurnya. Aduh talang Kang Mas Junihe kang kades badis paras terabulat kak jamiha rokok ani baliba ula terono ko ani Pak Umi Zuliha. terabulat ini kau Mimi lagi rokok ani penghormatan dari promotor tunggal Adem Ayam Ripin Sayur calon Jumat Pon mana bekal di bulan Rejab kumpul di rumahnya Bapak Purnami. Bapak Purnami positif, Bapak Riziki di antaranya Abah Suco Ripin Sayur. Kalau Jumat Pahing pindah tempat, Jumat Pahing Jombon Ripin Putra. Gus nanti Bilkis siap. terabulan arak tiga mana bengkon jeniha macet jauna Kona Makjid Jauna. Aduh talang Kang Junior pok sapo Kalarena kang mas Kalarena gagal nyangsa kalarena demak keker nyang sangle Senyang sarang jangan angka Benarena eka posang Bulan tiga apa Banur? Maju hijau kang senento mawe dua panas sampanan ka dojek kadengan ngerampe ngetelina pancing apa kalancong indra jekna perena beda-beda So kalancing soro rebes parempong deje ya sayang mon serena ma epenaan soro abas Hendra Putra bong ki bede man marena se ganteng ma etina Cek terunan Rokok anipan Mana pekona Batik baunan Bulan terotong Indra Senoro penghormatan dari tuan rumah Mimi dulu
dari Usman Putra, Hopping Solmin dari Kacung Hendra Batas Jatim, Hopping dari Martuandi. Mimi dulu. Biasa. Montak kelar bu nami kere. Ayo Mimi dulu. Dari Abah Kampung Sofian, hormat Hendra Batas Jatim. Kampung Yayu saya mematang hormat. Asik. Tidak bosak sayang. Aduh, Usman tak mendaki rokok ki. Demah apa? Ada dari Kampung Yayus, Cak Kades Sombo, dua bersaudara. Positif Selasa Pahing 2000 ekor Kampung Yayus Putra Bina Tempat Curah Petung. Ada angin apa? Martuandi dari Kampung Yayus. Gelas kepe bong, gelas kepe bong. Mana cinta di pada tak kelar mula rasa mikire. Ngabar berarena. Ya sayang. Aduh tak kira Timur Pole Terus malah. Serak Berhendra Batas Jatim Tiga Monatena. Ya benar. Aduh tak kira ketemuan boleh. Beri kata mau
Tur Subhanun penampilan dari Kang Martawandi yang datangnya dari Bantaran Jalon Minggu Legi Jumat lahir. Monggo Janito. Jawa oba gending abar. Lekas sumber abah nyaman kok. Ayo Kajong Ferdi naik ke panggung. Sekalian Kang Busar Trisno Ranu Wurung pindah tempat Kotokan Sudwati. Kotokan sebagai tuan rumah Seloso Pahing Jumat lahir. Panji Laras 1 Desember. Iya ilen lah. Ayo campurnya Kang Busar. Ayo Kang Busar, Kang Suhud, mari Lip. Iya beri sampur gila. Ayo mataki sate, ayo beri sampur Gus. Ayo langsung ke panggung, cerot. Iya Cik, detek lo detek Busar, Sudwati. Bila hujan ada hujan baik sayang menandama apa namanya. Ayo cepat. Menandama apa berata. Aduh man abasalihan. Duh kah Eka padale mak padang bain. Eka padang mak padang bain. Nyalendak ya dena mata. ampun teka lerni aja derengan nem ale. Tuh kah Aisar, Suhud. Kelampina tika mak cepotina. Iya jalan dek jalan Kancing aja lah mak edena. Kancing aja lah mak edena. kanceng jalan abah salihan sabada dan naring sepon. Mana cincina tika mak kita masti. Ngot cincina tika kabula mak kita masti. Korang amal matika mak cincina.
semajena Bonarinaka mampun malam Bocah cinta mampun malam Ya. Aduh tak kira silaku boleh duta kera leerni selaku boleh ale Mon cecin hati kapama cek senang Ora terati kasaron tama cek senang Aduh tak kira apa Oh. burung boleh duta kera jamataki seburung boleh parlo nanti kalek para Tika napa mak setopa Topa beca tadek kodunga Topa beca tadek kodunga Bile pikir posang Aduh rasa bingung tak karuan Kenyang najen tangakan Cuma tiga abang Aduh jaga pikiran Aduh bulan terang tegaan Oh di apa long bertiga Siang malam bentang Aduh boleh bertiga Buat pada tresna Lamun tarono Rorok karo manatika Apa todus rasana Aduh bulet aku Garing tuwana Lamun pada narima Ulah gelem Teti juduna Sing aja sampe kasta Ulah bertiga Kon pada tresna ayo ditoto dhisik ayo Bapak Leticia ke panggung ayo Mas Yatim Jagal iya udah ngelak ke dia lah ayo ya Tauhid ayo Serkong keberen Pak Kampung Yayus ayo Adis Bandur pinggir bare lah ayo geser ke temoran sendi Jumat baik ayo dihitung bungsus ayo balut kebara balut aroh lagu balut pinggir bara balut artis Waranggono mundur ayo tahu bolong bi iya ya Ren oh es lelente selawe limong ora gelem
dikawin aku ya pasti nrimo nek is lelente kok campur iwak ora gelem dikawin sampean ya wis nasibe awak Es nelene kiamat. nyabe sen kepireng orang sebare mencor baby asan ire iya abang Sofian dari Cintara duka amale kesana nangkang jelek putih mae karaton duka amale suliha di sana tika ngajak molele maju arotong cak dia nape ombele manape angin lamun ombe kenjul katanya nape kejelek suliha do nape beni lamun kejereng bini maju karoma soro rebes le marompong deja kelarena du epena soro abes pak kampung Sopian yaden mompong kibede mon marena le du etina amone
Tersemadun penampilan dari Pak Kampung Yayus Sombo, Kampung Sopian Sombo. Kedua-duanya pindah tempat di Jurapetung Gedung Jajang, Selasa Pahing di bulan Separ 2027. Kumpul di rumahnya Pak Mantan Lurah Selamat Tunjung, pindah tempat di rumah sendiri Jurapetung Jalan Raya. Tidak ketinggalan bergabung Bapak Agus Caryono Gujialit, pindah tempat pakai lor. Juga Jumlah Pahing di bulan Mulut. Tidak ketinggalan bergabung di grup Mas Yatim Jagal yang datangnya dari Sumber Beringin. Tidak ketinggalan Mas Samsul Arifin Benderen Camisdi Jatisari, Kedung Jajang beserta Jak Sumarto Sutimoro, ada Jak Tuhan Sentul, Bapak Lut, Bapak Leticia, Bapak Ismawan Kang Juhar Senewi, Selosopon hajatnya di bulan Mulut. Tidak ketinggalan bergabung kesemuanya wis Bapak Leticia tanpa terkecuali yang sudah tampil di panggung pagelaran. Monggo grup Nung Togel, Supriyano, Nali Sumri, Supyan, Odong-odong, Talib Nabungan. Sampurnya sudah dipegang, monggo merapat ke pagelaran. Ayo Jak Mustafa Kaliwungu beserta Jak Pantas, ayo Jak Mustafa, mungkin sampurnya bari ya Jak Mustafa. Aduh kakak dikaca jelek malolo Terbubul semikirin sampai nari sampai leso kabar katengor seatina bungkong bu mabuan benar tak gelem alakon Bula jalan lesri lantaran pada undangan cecong ojo montak depan bula todus kancaan tak usah kabeterle masalah enoman kang kuwi tambe supaya tak potek pikiran. Pas sakit labu
Jika beter ulangin nomprei mabu senajan sabenare kutole teku juga nebese jana senabang paden lajengan tade sanontole lagunya recema Bulet tak mati pun perak kalangan terus derem balik oleh sekejap bubule mak cekep boleh alhamdulillah apa ongku iya bulet kening panisan takut tika Terus? tak percaya Bule tak matele kun perak cuma kalenge oleh saajele bule mak ceke boleh bule kerong lesri amar ke bule niser ning eyate kun cuma tika sebeje Krishna bulan ke cuma dek ketika asik ketemu atau tak pada Dunaika Dudama nisan Takut tika mak sejong ojo Tresna bulele tadeng kena cuma tiga kentongan ate Pak Ong kuen lesri dumut ni serka bule maju pas noro apa kolong sepade Bulet tak mati Kuna perak kalangan Oleh saejem kak Jak nanti kacek boleh iya le Apa om kuat Kani panisan Takut tika oh Takut tika setak om kuat Bule tak matele kun perak cuma kalengan oleh saajele bule mak jeke boleh bule kerong lesi amar ke ate bule nisir ning eyate kun cuma tiga sebeje Semakin teka Apollo Tresna bulele tada kena cuma tiga kentongan ate apa janjele tiga kanina bule ning eyate cuma nikah sebede juga kasanonto gede edima pon abid bulan datang mau benetika saria edima bulan ponce kerongan abuan sendiri
Tur Semanun penampilan dari Kang Asen Abang yang datangnya dari Gunung Tugel. Tidak tinggalan Pak LP Copika beserta Nyonya Pakil Kidul, Pak Angger Jeboko, Pak Kampung Sutri Sumber Betung, Cak Lastari Kunir Lor. Tidak ketinggalan bergabung Abah Haji Siswono, Wonokerto, Guji Alit, Abah Agus Solikin yang datangnya dari Bodang, pindah tempat di Wonokerto. Oke, terima kasih ke semuanya, Ahmad Bazoni yang dibenci ke semuanya tanpa terkecuali karena waktunya sudah break dulu, waktunya sholat maghrib. Terima kasih.